Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Superintendent of Police ke East Khasils District uba Vivek Sim ula pentip ba ubri uba Sdien Phasi Laban Police Station uday uba itu kumumithun gurung uba lai prasnam ka karta uba syang basa ha lower lomparing uba Vivek ula itu uba uday ubri ula rung ha ka police station ha ka por Henrio Sapulai per ha ka por Henrio San Paul lalapan ban ba ula dep an Sdien Phasi ha upol jong ka Lama. Ya kamet jong te ubrio la penkit no sha Nigrims Hospital na kabenta ban pendep ya ka postmortem. Sa long tu dia ya mana ahli hak buat Laban buat lain ni ke kecil lab hak investigation di konsep kecil. Halor kicing dia kiba arjaka kawai lainnya bat kawai Laban police station. Dia kalau punya mana men step kumba drill shiteng dan brio ba lai diki doi hunggat traffic hunggat volunteer jaga traffic bui dan wan sajan police station dan haba jaga police station kumba drill shiteng step di uni brio ya cheng serum pada hari kata kumba rio sapulai urung haba police station nang ta pada kapor rio sanho kilap Sdien Phasi na upol jong Lama di marmar hi ki FSL senior officers ki appoint untuk buat ale inquest si magistrate appoint tu jaka setelah pendap inquest ia kemet jong lara sya Nigrims buat kila postmortem drugs ni di hadir katukat ni la yo identify Yuni brio ku bakateng mithun gurung ku balai prasnam basa alung paring bat udai uba tribelah di yakni gin register the UD case but min up ke postmortem report